Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Menta iya kan ni kakai pot ngingim hon. Ki noilam juga sorol ke beriuh nyotram. Ki bom hon ya kakai pot toket belawan ra da sorkar hakas ngisdang jong ke dorbar senrai. Ki noilam juga sorol ke beriuh nyotram. Ki bom hon ya kakai pot toket belawan ra da sorkar hakas ngisdang jong ke dorbar senrai ke yang dorbar thawan ke jela. Kila dawa ya ki lai pun riungut ki MLA na rilum khasi bat centia ki bersiap pun kubor ban long ke suruh jong pai ba nong shong shnong hapok ke yeng dorbar thawan bat bagi dai ban bu jingkeli halor ke ni ka kai phot khanang ban sai madan ya ki pulet ki badan kti ban siat yap yo ba cherish the field thank you ha ka jingni khnrai ke yeng sa jong ha maulai kin ton masar unoi lam jong ni kun hon ba don bok lang kharling do ha ka jingi kran bigila pathai ku bor lo ong ba ka ni kun hon kan sia kun do shwa bat ki bahyeng hasem jo ba cherish bat hadin kata ka kun hon kan sapen bana da ki wei pat kilat chingki Kendiat mengayok semua mana nak kalian jauh sobri new trap. Ni sukan send message so buat yang kini paralog ki barang dan syabar. Nanti ki ban sawan. Ni haban pek bah. Ya ke jinglong jauh government. Ni nom laban tip. Mentah khot saya tak pistol. Hari halendat yuk jak maja yo ba ceres. Keno yo brio obadan tak kidis problem. Obadan mangmat hijan. Keno pun ulik bom. Kin motor kat ke h ke jong i. They come tam lele kat no kini young age let's say ki bilang wan they let's say let's say udah jing masau lada ngimla ba ban lei persyaratan sarkar ni haban long alert haban long husyar yang ni ke sarkar nomor ngi sutho ba yaki ka mensim ejri jongnu samla jongnu nolong kebe kini ke sarkar hi kai le ban tham tenang le jongi ngi penrem bat ngi kwa ba kita ki wei pat ki para nong mi khmat lani legislator mo lada PUE ya kakai pot lah place mana kalong kum tu soba raise kini ki issue haki wei pat ki session lani haki wei pat ki singi ki ban salong ko ba EFP ki paralog MLA ki badang snow ba pidena ka jok dok snam bat ngi lani pidang snow persya ya ka jik sya dekat jubor jik sya thombor jong wei pat ki pardo persnam kan ma mom pi ro pidi ta ka jok dok sam jong ngi tekan mau lada ki snow kiai kane sim issue lani ra no hakini iwei pat kiski ki pasal long ban debate ya kene ke jingjia ka bala jia hapo ka brin yutrap jengi hang dei posnong molai tinak leng jengi ngem don ai tingi saidon ya ka we par ka meeting ya ka ba hadin jong ka je kedok bar ki bahyeng sam ngi sa shong ya ka isi meeting jongi bar hang tang ngi sa pnumna iki program ya ki persya ya kene ka MDA government ni ka Mother Democratic Alliance menta ya kene ka kai phat ngi ngem hon te ni ngimdan ka syuntur hang po assembly kini ki para MLA kan kitu ki 36 ngakren karpangi 36 ki MLA na pori lo khasi janja kini kan hadin ba philayo ya kini ka kai phon let ban study tikna haye let's say mapi pidan that ka voice ban race po ka house ngiti ni dei ki breu shabar jang house tingi kentu ya kini basu ba ban lei ha kini ki sngi pas shong session ngikren chai ba ni nom la ban dang ye kini ka kai phon de kabada kabar ngisung thamula mo ngila yo ro limbaki parlok social media mana gila sem changi ki tho spang kanika jingjia mo pniap mo bong new brio kanika jingjia ka bomot ilet ba cheres feel thank you namar ba lapendan kam da kabor lingba ka jingle lemo ka excessive use of powers due to thoughtless and excessive use of power na ba lakum peniam yo ba cherish the field thank you ling ba kata tactical team kapaniko te hang tong yu issue ba nak liang jong ka government ling ba kon rat mo ko ong ba sakol explanation yu kau pulit ni ya kata kan hon jong ka tactical team wan te nak liang jong ni penpau ba ngim sui ha hak ji syah ba pilalam hani lai yo sngo ba utang master A master B udan ti ban peniam lade ban simkam no yu kini kalong ka jingdawa ke jongi tip haipat ne kadang dan ke jimburi kamdan jimburi syu namang lalam ba ula keren chai ba ula pen dan kam namar ba excessive use of force
Dia hak juga kapor nak liang jongi ngi persya ya tak jingkol explanation biang haba de badai cases. Bat kebaar nak liang jongi idewa ba first track court ke depan klik nak lane pada bercimti nak haba de badai case. Shu ngak ban ong ye pi haba de badai ke jingjia. Mo ngila dawa si lakap slam. Di ki paralog MLA ki badan hang ni nginam la ban len nado bangi phasoi ya tu kasih isu campaign ki jongi kiladon ki baong bang ngin sorry sikini ki isu tinggal kwa ban ong ban kerensai bakum gajat ban riu ngilangnya laning ngilat han ban yo snow ya ka jinglet don bor jong thombor jong ki briu jong ka an ngi I balada le ubriu u lesi u kan hun seng balang sho lane takti ya unong wei nong ar ubale igni kikam kiba hakim lang salang te kilek no kikam mardor ki pengat ki section but lakem laset ladam dei lai benai ndru benai de kisnam lakem iki henry mentang lalap peleng ba katkum ketika inquiry lalap ba udon uta unong peniap yau bala white ing no hang nika ka report tingingi ong ba haba pila kem ya kita ki no ilam sang balang pila kem ubri ubad ki ban syok bandat ya ki barjelar ne tang ban syubat barjelar ulah syakem ki ilam sang balang dekat no tam le ya kini kinong peniam tengi na le jongi ngi don kata kajing artatin ya kini ke MDE government ngi sutho balada kale akum ni hakwi kasngi ngatrai ba kanom salia ban sim ro ya kajing em kajongi kum ki leaders hapo ka sobri new trap ni ki par ki leader nginom sange nginya yele kata kedeka thang pedeng le si jong ka sur jong bring new trap santrik jong brai baladap ngila le hapo ka kredop sekretariat bat ngilayo panrong bani kedok ban di PCM wakular ingi hatski ba yang kedika kai phot lani ketika inquiry report jong ka jisha dekat jubor ka jing em jong ba cheres feel thank you on quite or play and sale ha ka first day of session ka bomot ha kedika ski khandai trek jong September arjat wa te nginom la kham dap haiden ya ka jing kren jong new deputy CM ha ka wei ka Lampung yala election ka jong u lani ka jing ya kren sanyi masima po mulai uang ba kipat ba ngi penbiet mana ka sansdam ngi penbiet biet yangi bat ngi wan biang ka po te kaning ngi simba yo le se ha ka santrik jong uni upnai baladap ka jingkren ka jong u yangi yo de bas penbiet di terdau ngi wan nakal yang jong ka sul new trap ban wan hang ni harikat kini plakat bangin remain ya borok hoj kita ki legislator khamtam na pok new trap jongi ba kide ben petikna ban le ha pok floor jong house hagre first session te smok ban ban OMP shumla ban penbiet namar ngiru ngim degi bru pebet kumbang lami dadu ka dewan hadok menta ngenang yai pat hitriang ye kata ka hong lani kata ka jing angdur ka jongi justice for late Chesterfield thank you tim dak ski le sing lawan ong ba ka de ka jing job ye ka bang layo ban yo sngo ba ye kata ka inquiry report la plat lani la le ha po ka first day jong ka session atom session menta te hak bri bat ka report nakiliang jongi kum ka sur jong bri new trap ngi keren chai bangin namla ban tiang da le le ngatrai ngilayo ngidak syok mentangi pat study loan kidan sibun hak ni report ya ka bau deputy CM hak tu sengi bagi kedua bangi ke santrik jong raga uang ba even a comma will not miss uang kehendrai habangi page gini pages ngilai I ba ya kan ni report kiladon kibenta ya ka bala wengno ya ka kerteng jong kita kibril lesena do investigation officer ukulet dan kita giba dari kita kacing thombor ya kacing em jong uliat Chesterfield step lagi witness kim don baik kumini keladan blank ni kibopun di pages la pendam bat kalayat lang bat kami ha baik kumini the commission also summon dash of IO PSKS dash non baik kumini ro
kibobon lamis lot hang ni Sur ke beri nyok trap kerja nang ni smart. Amna kalian ngajungi te ngin saya song ni berkat swa mo kumbangila ya. apa dia pertama kumbalong ngi nak leng jong super new trap lada kip ngi penkan mau nado ba NCMT leng ba kanika commission miklia human right commission kadai leng ba ka jing yang menjur lang ba kayi ngi sehun hajik sha ngi dawa da kawai insya ban toket yi kanika kanun releng ba ka jing menjur lang kayi ngi la yang menjur bat ba la khai dau justice di bai pai de muntahi kumbalong ngini ap yang lang bat ka ngini yar kat kayi kumbangila ong ado ka sin merikong bagi yar kat kayi tementar ni yar kat kayi hangrai ngasuk ban olpa kirai ke bakam ngin sa syem andang ila syong ka meeting ke jong ni bat lesi bisai ke ke ba ngin sale persya yang ka sarkar ke ba kedup lesi kinong priap rew bat penstom yaki ko ba pilai imo yakino hikai ke badawai ke hok penstom nak ba syong surak yaki mid day meal bat kum terter tengi kumbangi ong nadu peningkong ba ngi penrem yi kenika sarkar MDA tingin melak ban let pek kumenta segi rumah konrad uang ba kan sakol explanation hana highway berkenika jiksa peniam call explanation ni tiki pulit hapala dep bagi tiki pulit ki peniam boleh man call explanation mi aki haji sal ada ban susim kam ada lagi ki herem ta haban call explanation mi aki kani kalong kalong thamula ni kam kai denak liang jongi idawa bagi ke fast track court kedai ban ya kedai ban sim kam no ban ha kejuk kupor kani ngi suba ba kadon ke ka conspiracy nani ke jing sela wat ha pedeng joki di cabinet rang ni teki minister namar ngi ngidang kemau ha tu kupor when ki minister ubala step down herai let's say within an hour let's say lapro ulash keu biang ha ta ke kani kadon ke ka ba nak leng jongi hi kup kasur beri new trap ngimla pedang dalile ru em but kajing ya let's say menemo ngasuk apa send ka message kerpang sya kini ki bullet keberi para personam jongi ngi hang ngim shomla opos la ngim persya ip para khoi ki bullet namar dal ki bullet ki ba dari ki basne ngi persya mentai ki bullet ni beri ye ki kitang suloi jong kinong bat an tel lada ngi phai pat cek tu jing jang lada ngi kerjang dien ngi nomla ban len bau ba chire sude kubre badan apa tank kamet ke papang stop let easy let's say ban kmu naka kamera songkai ne kamera thia kmu lada phisuba lane u pi bu don i kam sne hang nang tai hare ke jingle jong pi sitang miet le has step snya arai bijim step kalau long ke kabala kala dika pre-plan jong ni ke sarkar MDA Ya suwan kwa ban kan ni. Te mentak segi ilawan kenang sani banwan sengap yang report. Wan kan itu ya pi mana tu pasdang pangila ya poi mene kumtu kendai steng spoboje. Nadu natai na po lat nang tai kipulet kila pensenge yangi. Te da kajing yele bat ngila yo lat bangin yo banwan man syong ang ni. Desi ngila persang bangin yo bandrung chate sepo assembly badon ka session ngim yo lat. Kai ka ba pensusui susu kalong ba angot kinong ilam kijungi ba don bok bi ba pasa mas pasa ngila jiet yaki ba kinlet ban don ha kani ka session mentak sengi. Bat ngila apply ru yaki pas. Bat kila yo ru yaki pas. Bat kindet pat abang ipoi hang ni pulet kila sertap bat kilam ailat bandrung yaki khot jungi ban sngap yakani ka report bat hakani ka por ka pamta ngi wan hang ni kalong ba ngibat ya ketuka kular mo ka kular nakaliang jong sarkar ka kular nakaliang jong deputy CM ubala kular hakmat ka chat menriu ko jungi hakmat ka sur ka beri trap ka sur jong pat ba un pelat pat ba yakani ka report menta ka sengi ka report ka bala penkre bala prepare da ka Meghalaya Human Rights Commission lingba uvi pay bat kai pat ka ba yo snow kalong ba snow lungo hadu katata ba ya kata ka report ni klem yo snow bakin ya keren ndrei klasu wanra klasu please kata report ndrei ki klem ya keren lani yatai
habidai bat kani ka report melawan ra hakani ka sengi ka pemerintah masu bodong ba kani hi kadai ka insult ka jingbam respect yaki patba jongka beri nyotrap kujungi but hakani ka report kumba labatai mene diwei naki press but nagaliang kujungi ru ngidang suyo ngipat yo pa ban kuliah kat sasim katu kan ni yang iru katu kan ni por bangin yo ban study bahai kan ni report but kat kum ka jung tepat mo let's say ki press ki media ru mene kila pulia kendiat kila pelat ba ki YouTube bangi le osngo ba hakan ni report la pendam lot ya kita ki kerteng jong ki pulit la pendam lot ya kita ki kerteng jong ki witness hadien balar xerox denging skwa ban bu jingkeli kan haba ubai pai ucharman jong kan ni ka commission ula aya kan ni report let's say kitu ki kerteng kila don hakan ni report iman mo jong kini ki witness jong kini ki pulit ki badon keti ne lani kinu kita ki he sarkar ki obsar ki baai order banle ya kutu kam te haba kani report bat kala poi pat hang ni po session mentak sngi ngilay osngo ba ki press ki layo mo lani ban interrogate shwa andre kat mamon mo la shulet bet la shu penyap bet ubreu teng soba kani ke ka ba musngo tanat nakaliang ka sur ka berinyo trap kujungi bat nakaliang ka jungi ru ngim snguhun ya kani ka report kapla pelat akan dia ka sarkar mentak sengi bat kaptu sistem kanti mo kala delay ni nak kaliang ka beri nyok trap kastur ka beri nyok trap kastur jompat ba ni la sung tenat ba ka government ding bau deputy chief minister ula ong ba haka mentak sengi haka khandai trik on pelat pat ba ya kan kai pot andre kani ka sulong waste of time ri ngasuang kalong waste of time yangi namar play ba kalalong kompong mo kalong kuman ba kani sarkar kala set kala ya kari bekat bagi kujungi ka set kala ya ka surjong patba pada kani ka porong ai ba lingba ki media mene habang idang song idang protes sang ni idang abi ka report ngi ba ha kani ka session ka ba long meneru ngam ep bikin ya keren ya ki ai mo ngidang mod bakin sim kongsan ba ya kani ka mat ka pemerintah ya kani ka report mo baru kata ka jat bagi kujungi kala up kami wat lagi 8 slam sistem ru ndrai ka jat bagi kujungi kadang abet up kami bet bangin yo ikan ni report ndrai ki klam keren ye hang tai bat kila shu don bet tang kata ka condolence meeting mo i ba kani ka session ka pamta kasngi ka shu longkum ka condolence meeting kani ka session ka pamta kasngi ta kam tan nei ban keren na kamta kani ka report mo de ka install ba kila pendam lot ya ki kerteng jong ki pulet ki kerteng jong ki witness hadin balas drops bat ngias ngoro kani ka report kadon kumpa arpu prapiat si ai bat kani ka report kamlong ka basai kani tu kamlong ka basai bat kapan kesan ro mo kat kumba lakran naki press naki media lapan kesan ro ba kisiat namar ba ulatur hi hakatu kamiet mo kendiat bang yo snow mene naki nongkran ba ki ong ba ya kani ka report la siat lapan kesan ba ki pulet kisiat namar ba ubasih na ba ulatur hi hakatu kamiet ba kiong ba kimtip ba udai mu hadien ba dalam pendapat ya kalat kin salap ba dai uba series ubala kulon yam mo dengan so monong ni kapor ba mensua baro pila ya snow mo ya ka witness na kaliang ka ying kesen ka witness na kaliang ki kun kiti bat menta kan ni report mundon te kata ka witness mundon la penduk la pendam no dengi na kaliang ka jungi ngi kwa ken mo bang kwa ba kata ka inquiry ikwa ka honesty inquiry mo kani ka report kalong unsatisfactory not factual mo ndrai la tampo pat ya kani ka report tengok selo monong kani ka por ka bunta lesi ka jingle jong kani ka government lesi ki bri ki jungi ki patba ki jungi ki la sedang penting pi ki la sedang penting la sedang ban du confidence ya kani ka sarkar MDA padahal kani ka poru ngasuban penken mau kan uwa jamal kasam wei na ki le no patrim ha mo ula ngatrai pi akan mau hi mo ka tu ka jingja po katat ki la rong kila siat kila penyap iki beri iki patba ndrei kat ka sarkar dia kadang kem yu mo dipulat kidang kem yu kidang don kata ka inquiry but kasim daki snem makin rai penrem makin rai penyap yu ndrei hang ni apo ka jilla ka jungi ki kaan kala sim hi hakti la jong mo kala le don bor kam sim kem kam sim interrogate ndrei la sulet surong bat siap hatu kalong mo bat sulet tentang mo. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. The MC is in Meghalaya with a mission to empower the people
uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.